Ćao svima! Sada ćemo vam pokazati nekoliko trikova za formatiranje teksta u Wordu. Vidite, ovdje imamo 3 odeljka i svaki od njih je formatiran na različit način. To se dešava kada kopiramo tekst iz različitih izvora. U tom slučaju se formatiranje poremeti. Prvi trik. Kako da znamo kog je nešto formata i šta sve razlikuje jedan tekst od drugog? Na primjer, ovaj crveni od zelenog. Selektujemo tekst i na tastaturi u isto vrijeme pritisnemo Shift i F1. I odmah možemo da vidimo koje je formatiranje, odnosno oblikovanje teksta na srpskom primenjeno. A možemo i da vidimo koje su podešavanja pasusa, margine, razmak između redova, uvlačenje pasusa. Dakle, svašta možemo da vidimo. Što je još zanimljivije, možemo da uporedimo 2 teksta. Da vidimo po čemu se razlikuje formatiranje 2 odeljka. Kliknemo na uporedi sa drugom selekcijom i selektujemo drugi tekst. Vidimo da se oni razlikuju samo u efektima. Jedan tekst je precrtan, drugi nije, i u boji i veličini fonta. Ovo može biti vrlo zanimljivo kada istražujemo koji format koristimo i koji je efekt. Drugi trik. Kako da sklonimo svako formatiranje? Da tekst bude običan, kao ovdje. Selektujemo tekst koji želimo da očistimo. Kliknemo na Home i potražimo dugme za brisanje formatiranja, A sa gumicom. Ono briše svako oblikovanje i ostavlja samo čist tekst. Kliknemo i evo. Treći trik. Kako da kopiramo formatiranje iz jednog pasusa u drugi? Koristimo za to četkicu za oblikovanje, ona se nalazi ovdje. Selektujemo tekst čiji format želimo da kopiramo. Kliknemo na četkicu za oblikovanje i prevučemo preko teksta koji želimo da oblikujemo. I evo vidite, sve se izjednačilo. Hvala što nas pratite.